Hello para dengan di bahagi di mentangan pen EP Kumno ban book tarik mo ban yo ban tho exam Ssc CHSL mo de ni kon du pihak ban lek ke website jang ka Ssc mo sa tha de ni kon du pihak tha Ssc ka sami ke ni ka ssc.gov.in sa klik hang tu tidak pilih klik hang tu ka sapoi hang ni ka pha pa EP ban login de login hang ni de ka ko ban kenal ko ba ka ni ka di jang lam ta kita bal apply mo ke ni ka post kita ko ban apply pemla ban lek mo de pet up login down ni no username registration number di pendam neo captcha ni G9 QN. Okay, tidak apa yang ni sebenarnya siapa saya klik ni ke section my applications mah tidak klik ni tidak klik ni ama tak klik ni sebenarnya siapa scroll siapa keadaan ni ke combine higher secondary level 10 plus 2 examination saya klik ni select city exam date shift kemudian ia menjadi ke city kadang ba Piku abang let saya Guwahati, kacang kemudian pi, saya dali lani saya Laksadwi, mo kacang kemudian pi, ke exam date pila abang tak, pila abang jet ke exam kaba ke tarik kaba kalau lani kaba slam ni, kacang hak jing lah akut jeng pikin, ke shift, mo ke shift ro, piku abang morning ni, afternoon ni, ke evening ni, bangun pi, tak lihat ni. Kaya ni next November mana ni ana marka exam ka deh November teh hani kal ni hani kini kidak bayang mahang ni kini ni baka exam ka sedang khat trik berka kundu level trik teh kasong ka jing ko jo pp la benjet na du khat trik ni pila benjet ka bar pusau ni kan nyaw ni arpau ni pila benjet kelas D ni mah kelas D kelas C kan saya pi mah nomor ka kelas D teh kaya ngatengan jet kan ni mah bar trik sakli kan ni get slot details okay slot details sakli kan ni Kep ni hani ke Dibrugarh ke available ke city ke available yang ni mah dan Dibrugarh Guwahati Dispur dan Shillong di Shillong je ko aja bida ko abla Guwahati ko biang mah di select shift mah ana shift tu dah ni kilau balasan ni UTP de ai okey ni dah ini message ka klik ni klik tu ni de sebenarnya ni satu tahun UTP ni ai ni sao wei sao kena klik validate and submit. The city preference save successfully. Saya klik ni, okay. Di lah biang tanggup tu hi. Ngila puai saya kabukun. Saya share lang si pelok jampi kiba apply ke ni ke sesimu what come up mo. Nama para kasih ngia benekan teu lang mo. Ngia ben ajing tip. Yang sharing is caring bro. Nada iba aji ke kubulai sibun.